Maya ni matigari ma kiria Veronica Njeri aturite etete muthithu itura-ini ria Pangani guku mucii wa Nairobi. Thutha wake kuroka kanitha-ini, riboti ya kumomorwo kwa nyumba yake iria yuma na kombori niwe tumire ahunduke na mucii. Nikapigiwa simu ati nyumba inabomolewa. Mimi nikatafuta njia ya kuja haraka sababu nilikuwa naambiwa nije haraka sana. Kuja leo asubuhi wamebomoa hii nyumba. Wamebomoa mpaka marukuta za watu wengine. Njeri arauga kĩea gĩkĩ agũrire kũhĩtũkĩra ngombo bengi-inĩ ĩmwe mwaka wa 1977 kũrĩa anengerirwo taitũ yakĩo arĩkia kũrĩha, akiuga nĩ kĩeha kuona mũndũ ũngĩ akĩmũmomorera mũthithũ ũrĩa atũrĩte igĩte mĩaka mĩingĩ. Kwa sababu sisi tulikuwa tunakaa mahali ingine, tukaona mzee mmoja akawa kiateka, sasa ndo tukaweka watu wa kukaa wapangaji. Kama watu wanajaribu kuoverturn hiyo court case, waliharibu mali ya watu wengi sana. Walienda wakatoa wapangaji wenye walikuwa pale. Riu arenda acokerio hathara iria mutongete kumana na umomori uyu hamwe na kombori yake aria arauga ona ni mathukangiirio indo ciao. Mimi nataka nirudishwe shamba yangu na nilipwe hasara hiyo yote, hasara ya kubomoa na hasara ya wale wapangaji wale waliharibu. Kesi iko kotini na itasikizwa hii mwezi mwingine. Naomba Mungu shosho aweze win this case. Hao watu lazima walipe hao hata watu wenye waliharibia mali yao. Kuringana nake, ona munene wa maobitha borithi ceceni-ini ya Pangani matirahetwo notithi ĩgiĩ ũmomori ũyũ, ona gũtuĩka nĩ gũkoretwo na cira wa ngucanio ya mũgũnda ũyũ igoti-inĩ ĩrĩa ĩtarĩ ĩratuithanio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.